Kedi yatumye drone zihagaze miliyoni 190 z'idolari muri kano kanya. Ayo naya mbere nayakenewe drone gusa. Ndaje tujye no mu yandi. Izo drone yatumye zishobora gukora iki? Zifite ubushobozi bungana iki? Reka nze ubirebe kugira ngo urebe urugamba Tshisekedi agiye guteza ukuntu urugamba rudasanzwe. Ni urugamba rwo kwisubiza ngo aho yambuwe na M23, ariko Tshisekedi buri munsi udatinya gushyira mu kanwa ke cyangwa se utatinya buri munota kugaragaza ko ikibazo gikomeye umwanzi afite ari igihugu cy'u Rwanda, ndetse igihugu cy'u Rwanda abasirikare bacu bari ku butaka bwe. Bivuze ngo ubwo nimba icyo gikoresho yakiguze ari icy'intambara, ntiwamenya ngo nicyo kurwanya M23 gusa cyane icyo kurwanya ahubwo abo ngabo biyita ngo n'abayobozi ba M23, ariko yitawe ngo ni igihugu cy'u Rwanda. Kanza duhere kuri izi drone Tshisekedi yatumye zihagaze miliyoni 190 z'idolari. Urebe ibintu zishobora gukora. Wenda duhereye ku mbere yuko tugera kuri izo drone n'ibyo bikoresho byamaze gutumwa na leta ya Kongo n'imbaraga bifite n'ubushobozi bifite buteye ubwoba. Hano duhere kuri bano basirikare. Tshisekedi yakomeje kugenda avuga ngo nkuko imyanzuro yatangajwe, abasirikare bose ba Kongo by'umwihariko babandi nyine bahi igihugu cyabo cyangwa se abandi bari ku rugamba cyangwa se babandi bitiyemeje kurwanira igihugu cyabo, abagore babo bazajya bitabwaho mu byerekeranye n'ubuvuzi, mu byerekeranye n'ibyo kurya. Abana babo bazajya biga amashuri y'ubuntu cyangwa se leta ibishyurire, mu yandi magambo mbega icyitwa ngo ni umuryango w'umusirikare wa Kongo cyangwa se n'umusirikare wa Kongo bagiye kwitabwaho ku rwego rwo hejuru kugira ngo abasirikare ngo barwanire igihugu cyabo bivuye inyuma. Pana biri ujya kubona ukabona ngo M23 ngiraje igeze Bukavu ngo barirukanse bose, ku buryo umuntu arwana avuga ati ndarwana rwanira abantu banyitaho bita ku bintu byanjye byose. Nicyo Tshisekedi ari kugerageza kurwana nacyo, kuko yabonye ko abasirikare be nabo ubwabo biruka. Twagiye tubona mufite abasirikare bari kwiruka bavuga bati bipakira mu makamyo bavuga ati nta mpamvu yo kurwana na M23, igihugu cyacu cyaradutereranye, twe turapfira abantu batatwitayeho. Twagiye tubibona abasirikare ba Kongo babyivugira. Menya ariyo mpamvu Tshisekedi ibyo bintu ari kurwana nabyo cyane. Tshisekedi nanone mu itangazo batangaje ko igihugu cya Kongo kigiye gutangira kugura ibikoresho bihambaye. Ngira ngo urugamba rw'uyu munsi wa none ikintu gisigaye kirurwana kurusha ibindi byose ni ibikoresho by'urugamba. Nicyo kintu cya mbere kuri iyi ntambara y'iyi minsi tugezeho. Intwaro zihambaye, drone, apana bya bindi ng'indege, nicyo kintu gisigaye kirwana urugamba mu buryo budasanzwe. Tshisekedi yamaze kugura amadrone ari mu bwoko bwitwa ngo nizo bita ngo ni Bayraktar TB2. Ubwo bwoko bw'indege cyangwa se ubwo bwoko bwa drone twatudege tutagira abapilote, ni drone nini cyane ubusanga itwara intwaro zihambaye cyane. Bivuga ko ngo iyo drone ubundi igura hagati turebye mu mwaka w'ibihumbi 2022 iyi drone yari ifite agaciro cyangwa se ushaka kuyigura ku isoko yari ihagaze miliyoni 4,600 by'amayero. Niyo mafaranga iyo drone imwe igura. Ngira ngo urumva ayo mafaranga ashobora no kurenga, harimo ayo kuyizana, harimo n'ibindi byose n'ibisasu n'ibiki byose ashobora kurengaho nyine. Iyo uguze igikoresho urabizi kugira kikugereho nawe ukuntu ibintu bisa nk'ibigenda byiyongera. Bivuze ngo ni drone zihenze cyane. Nimba iyo drone imwe yo bita ngo ni Bayraktar TB2 ishobora kugura hagati ya miliyoni 4,600 z'amayero, Tshisekedi yamaze gutanga miliyoni 190 z'amayero zigomba kugura drone. Nimba hari umuntu ukubwira urugamba rw'uyu munsi ruteye ubwoba, intambara ya drone irakatsindwa, drone iraza igakora ibintu bitabaho. Tuvuga ko ngo zimwe muri izi drone ari drone ziba ziri ku butumburuke bwo hejuru cyane, ahandi utabasha gupfa kubona n'amaso yawe, ariko yo ikaba ifite icyitwa ngo ni kamera cyangwa se ijisho ridasanzwe ribasha kureba icyo ari cyo cyose iri ku butumburuke bwo hejuru, kandi ikakireba yaba ninjoro yaba muri hahandi ubona ahantu hasa nkaho hijimye, yo ikabasha kukibona nk'uko gikwiye kuboneka, ndetse yamara kukibona ikaba yayiterekura igisasu ku buryo bwihuse cyane. Bivuga ko ngo ari drone biri ku muvuduko udasanzwe, ndetse iyo drone ifite ubushobozi bwo kuba yaguma mu kirere amasaha arenga 20. Ngo ni drone ishobora kwikorera ibiro by'amasasu cyangwa se by'ibisasu ibiro bigera kuri 460 iri buse kurasa ahantu. Drone ishobora kwikorera ibiro 460 by'ibisasu, ishobora kuba yagera hari hose ikabiveya ubundi kayitirasa ibyo bisasu. Vuga ko ngo inyinshi muri izi drone ari drone zagiye zikorwa n'Abashinwa, ariko mu rwego rwo kugira ngo zihangane na drone z'intambara zo mu bihugu by'uburengerazuba. Izi drone zishobora kwikorera amarokete, zishobora kwikorera amabombe, izi drone zishobora kwikorera amamisire bitewe n'icyo zishaka kujya kurasa ahantu hariho hose. Izi drone ngo zifite icyo twakwita nk'umunara cyangwa se ikoranabuhanga ribasha kuzihuza na satellite neza.
ndetse bikaba bizifasha kuba iyi drone yakurasira ahantu kure cyane, iri mu kirere kure cyane utabibona cyangwa se mutanabasha kumenya aho murasa, iyo ikaba iri kukubona neza ikaba yakurasa bitewe n'ukuntu ibikominikana cyangwa se ikorana na satellite neza cyane. Ayo ni amafaranga agera kuri miliyoni 190, ariko bikavugwa ko ngo hari n'andi miliyoni zigera mu 150 n'ubundi nanone zindi zo ku ruhande zigomba kugura izindi ntwaro zigiye zitandukanye n'izindi ndege zigiye zitandukanye zigomba kuza gufasha Tshisekedi muri uru rugamba, kuko Tshisekedi yijeje abaturage be n'isi muri rusange avuga ngo ngomba kwisubiza ibice byose byafashwe. None kandi sekreteri w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cy'Ubwongereza David Lammy yahuye na Perezida Tshisekedi muri Kinshasa, aho ngo Ubwongereza bwatangaje ko bwiteguye cyangwa se bumeze nk'ubwatanze gasopo ku gihugu cy'u Rwanda, avuga ati u Rwanda turaza kurufatira ibihano bihambaye mu gihe cyose u Rwanda rutaba ruri gukura ingabo zarwo muri Kongo, ndetse ngo u Rwanda runarekeraho gutera inkunga umutwe wa M23. Nyuma y'aho Amerika yatangiye kugenda isa nkaho hari ibihano ifatira igihugu cy'u Rwanda, Ubwongereza nabwo ubona ko ari cyo gihugu kiri kubishyiramo imbaraga, kandi byari byaranatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Wagner uriya wo muri Kongo mu kiganiro ushize twari twazanye hano, avuga ko mu bihugu byose byo mu Burayi igihugu kiri kugerageza kubumva neza cyane gisa nk'ikibashyigikiye ari Ubwongereza. Gusa nanone uwo David Lammy amaze kuva muri Kongo guhura na Tshisekedi, yagarutse no mu Rwanda nanone n'ubundi ku wa gatandatu ahura n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho baganiriye kugira ngo bamenye umuzi n'ukuri kose kw'ibi bibazo byose biri kuba mu burasirazuba bwa Kongo, ngo turaza kumenya icyagiye kivamo n'ikihe. Nanone kandi mu andi makuru asa nkaho atangaje ni mu gihugu n'ubundi cya Kongo niho tukiri, umukoloneli uhagarariye cyangwa se komanda w'ingabo uhagarariye ingabo mu gihugu cya Kongo mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, bamwita ngo ni Colonel Jackson. Colonel Jackson yagaragaye ari guterera isari Byamungu, akaba General Bernard Byamungu n'ubundi uyu wa M23 bari imbere ya station ya polisi. Abanyamakuru bari bahari, ni mu gihe M23 yafataga abasirikare bose cyangwa se abapolisi bose bari baratsinzwe urugamba, bari barahunze, abo yari yarafashe, abapolisi bose yari yarafashe ba Kongo bose yababwiye ko bakwinjira mu gisirikare bagafatanya cyangwa mu gipolisi cya M23. Ndetse icyo ngicyo ngo ikigiye gukurikira, abo bapolisi bose n'ubundi bo mu magambo bavuga baratangaza ngo twebwe turi polisi ikorera uwo nguwo uri ku ngoma. Niko polisi yavuze ati twe turi abapolisi bakorera uwicaye ku ntebe y'ubuyobozi. Abapolisi bose ba Kongo bo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bose ubu ngubu bagiye kujyanwa mu ngando na M23, bamaze guhaguruka bari kwerekera aho bagiye gutozwa kugira indangagaciro, kugira gukorera igihugu cyabo nta vangura cyangwa se kurwanya kwita ku baturage ba Kongo, nta bintu by'ivangura, nta kugira ubwoba, mbega babatoze icyo M23 yagiye ibwira n'abasirikare ba Kongo, babwira ngo tugiye kubafata tubashyire mu gisirikare cyacu, tugiye gufata abapolisi bari basanzwe ari aba Kongo bahite baza muri M23 badukorere, ariko bagomba kubanza bagahabwa ifunzo cyane cyane ryo mu mutwe, bakabakuramo imyumvire y'ubuyobozi M23 ivuga ko ari ubuyobozi budashobotse butuma aba bakorera ari abantu nyine baba badafite discipline y'umusirikare cyangwa y'umupolisi. M23 ubu ngubu yajyanye abapolisi ba Kongo ku ikosi kugira ngo bave kuri iryo kosi bahita cyangwa se muri ayo mahugurwa bahita bajoininga M23 FC23 bahita batangira akazi bakomeza bakorera igisirikare cyangwa se ubuyobozi bwa M23 buri kuyobora Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ndetse bakomeje no kugenda bamanuka bafata hirya no hino. Ikaba ari ibintu byababaje Tshisekedi cyane n'ubuyobozi bwe kubona abasirikare be n'abapolisi be bari kudeviye cyangwa se bari kuva mu gisirikare bakoreraga cya Kongo bakaba batangiye gukorana na M23, kandi ukabona bari kubikora banabyishimiye, ubona bishimye nta kibazo bafite. Abo waruzi ko aribo bazakurinda umwanzi uzatera igihugu cyawe, ukabona abenshi bari kuhita bajya ku ruhande rw'umwanzi waguteye ngo bagiye gukorana, ahubwo bafatanye kukurwanya, kuko niyo gahunda ya M23.